Harĩ 14 acio, andũ 12 mauma ngari-inĩ ya matatũ ya kambuni ya Kitale Shuttle, gũkũ nao angĩ erĩ mauma ngari-inĩ mũthemba wa turera, ndeto ĩrĩa ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ kamanda wa borithi mwena wa Molo Timon Odingo. Fikia saa 9 kulikuwa na gari lori ikitoka upande ya Eldoret inalenga upande ya Nakuru. Mbele yake kulikuwa na matatu pia ilitoka Kitale inaenda Nakuru. Kurerikana turera iyo ĩteire breki na gũcoka gũtemwerekera na kũgũtha ngari iyo ya matatũ na kũraga arĩa othe mauma thĩinĩ. Na hii lori ili lose control ikaanza kuyumba, ikagonga ukuta hii yenye imepasua barabara katikati, ikagonga hizo ukuta 20. Baada ya kugonga ukuta ilifuata hiyo matatu, nini yake ikatoka hiyo container. The container was carrying coffee for export, na hiyo container ndio imeleta shida yote, ikalalia matatu na ikapeleka matatu mpaka kwa mtaro. As a result tumepoteza watu 13 na ikakuwa kazi ngumu sana kuweza kuwatoa. Tumeshirikiana na Red Cross Molo na polisi ambao waliofika hapa wa Molo, Salga na Nakuru, waliweza kusaidia pamoja na wakaaji wa area, tukaweza kutoa hizo mili ambao saizi ndio zimechukuliwa. Aikari maugite mitino ni ikoretwo ĩingĩhĩte na njĩra nene mwena ũyũ, makĩũria rũhonge rwa gwaka barabara rwa KENHA rũkorwo rũgĩthika mĩtaro mĩnene ĩrĩa ĩrĩ mũkĩra-inĩ wa barabara ĩno nĩguo ngari cikahota kuona gwa kũrĩra nĩguo gwĩthemana na mĩtino ta ĩno. Hapo mbeleni kuna basi ambayo ilikuwa imeua watu hapa kwa hii mtaro, ambayo imekuwa usuni. Mtaro imekuwa ni kama mahali penye ya kuua watu. Tunasema kwamba mara nyingi tumekuwa tukiambia KENHA wasibe hii barabara. Mara ya kwanza tuliambiwa wasibe hii barabara, hawakusiba wakafunika pale. Tunaomba kwamba wasibe hii barabara. Yani mtaro, hii shoulder ya barabara imechimbuka mpaka ndio imeua watu wengi. Ile ahadi ambayo walisema kwamba watatengeneza barabara hii kutoka Mau Summit, kutoka Rironi Mau Summit, uweze kuhakikisha kwamba hii barabara iweze kupanuliwa ili watu wakaweze kuenda sawa sawa. Kira tũngĩũria thirikari nĩ mĩtaro ĩno ĩgũkũ kando ya barabara ĩthikwo, nĩ tondũ nĩ kuo ngari ciraga kũndũ gwa kũrĩa ciarenga mburĩki. Oho matereba nĩ moritio makorwo makĩgĩa na ũigĩrĩrĩki mũnene rĩrĩa marĩ barabara-inĩ nĩguo kũgirĩrĩria mĩtino makĩria. Hapa mahali tunaita Migaa ndio mahali basi iliua watu 17. So tunahimiza hawa wakifika area hii wawe waangalifu. Maya nĩmo matigari ma ngari mũthemba wa matatũ ĩrĩa ĩgũkuĩte andũ 11 othe magĩkuĩra mũtino-inĩ ũcio wa barabara, gũkũ angĩ erĩ arĩa mauma ngari-inĩ mũthemba wa turera onao magĩtera mĩoyo yao mũtino-inĩ ũcio. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Molo kaunti-inĩ ya Nakuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna.